Ambasada Republike Slovenije u Sarajevu obilježila je tradicionalni slovenački medeni doručak na Trebeviću. Doručak koji uključuje mlijeko, puter, hljeb, med i jabuke ili drugo svježe ili suho voće bez dodatnog šećera. Danas ambasada Republike Slovenije Bosne i Hercegovine ovdje na Jure Franko na Trebeviću organizuje tradicionalni slovenski doručak koji je u biti medeni doručak, tradicija koju smo stekli na poziv Pčelarskog saveza Slovenije i ona je promocija zdravog života doručka koja uključuje i med i neke zdrave sastojke iz okoline i znači ima dosta poruka jer med i pčela znači i održivost okolja, namirnice koje su nama na dohvat ruke ako može lokalne, a na drugi način ovo je i naš način života. Mi volimo da se družimo i pogotovo kod stola koji ima dobre stvari. Ovom tradicionalnom događaju su prisustvovali članovi Gorske službe spašavanja, planinarskih udruženja, ali i predstavnici organizacije amputiraca UDAS. Budući da smo danas ovdje na Trebeviću, onom divnom okruženju bosansko-hercegovačkih planina, mi smo pozvali predstavnike planinarskih saveza, pčelarskih društva, gorsko-reševalne službe, a s nama su, ono što ste napomenuli, predstavnici UDAS-a, Udruženja žrtava mina. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije sad već 2 godine održava program rehabilitacije žrtava mina sa pčelarstvom i stvarno smo danas ponosni jer ćemo služiti med koji su proizvodili oni. I ovo je projekat koji nama donosi, odnosno njima, iznimne rezultate, jer nije samo djelatnost koju oni steknu, znači pčelarnje, nego je ono znači stvarno rehabilitaciju za njih osobno, za njihove familije i opšte društvo, tako da ćemo s time nastaviti i poruka su opet i sinergije. Znači one stvari koje radimo u nekom prostoru želimo također poslužiti da oni ne rade one stvari samo za sebe, nego za nas, društvo i ono, ja ću reći holistički. Med, osim izvrsnog ukusa i ljekovitog učinka, nas napominje koliko je važno da održimo našu izuzetnu prirodu čistom, te da uživamo u njoj. Ja bi i pozvao sve gledateljice i gledatelji, izvinite na moj neispravan jezik, da i oni služe ove prirodne proizvode, med, i da vode računa o našoj okolini koja treba biti ovakva da bude i dobra i za pčelu i za pčelarstvo, jer ako ima pčela svoje mjesto u prirodi, onda će biti i mjesto i za čovjeka i našu budućnost. Bosna i Hercegovina je stvarno lijepa zemlja sa ogromno potencijala i jedna dodatna poruka koju danas pružamo je da bukvalno iza ćoška imate stvari koje su za neke druge nacije, odnosno druge zemlje, nepredstavljive. Vi izađete iz Sarajeva za 20 minuta, vi ste u prirodi koje ne možete uzimati parama. To su one stvari koje su nama i vama date. Ajde zajedno da ih živimo na način kako vrijede one i kako vrijedimo i mi sami. Na druženju su učestvovali predstavnici organizacije amputiraca UDAS, koja uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije realizuje projekat Pčelarstvo kao alat u osnaživanju žrtava mina u Bosni i Hercegovini, faza 2. Kroz ovaj projekat se financijski, ali i socijalno olakšava stanje žrtava mina. Faza 2 je krenula, bila je faza 1, završena
uz podršku vlade Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Slovenije, uspjeli smo i ambasade prije svega Slovenije u Bosni i Hercegovini, pokrenuli smo da ovaj projekat nastavi živjeti dalje, osnažujemo i podržavamo sve žrtve mina koji se bave pčelarstvom i sad želimo da ih umrežimo i uvežemo u jednu zadrugu i da zajednički nastupamo prema tržištu. Imamo fantastične proizvode i želimo da ti proizvodi budu dostupni javnosti, dostupni građanima. Tako da, opet, zahvaljujući donatima, znači vladi Slovenije koja je podržala ovaj projekat i koja je prepoznala bitnost pčelarstva u Bosni i Hercegovini na ovaj način i mi osnažimo svoje zajednice iz kojih dolazimo. Ovo je veliki značaj, prvo i ekonomski, a i drugi moment socijalni. Oni se, pored toga što se bave pčelarstvom, to je njihova rehabilitacija, oporavak, druže se međusobno, razmjenjuju iskustva, dobiju nova znanja od stručnjaka iz Slovenije. Ovo je velika stvar za te ljude i za njihove porodice. Naročito za porodice, da kažem da porodice i ekonomski su osnažene, ojačane, da su dobile novu mogućnost izvora finansiranja, tako da za ovaj projekat je stvarno fantastičan. Nadamo se i nastavku treće faze, već razgovaramo oko toga i mislim da ćemo sljedeće godine imati već treću fazu u ovom projektu. Tradicionalni medeni slovenački doručak održan je u planinarskom domu Jure Franko na Trebeviću, gdje gosti mogu uživati u jednom od najljepših pogleda na Sarajevo uz topli napitak ili hranu. Prije 5,5 godina smo počeli sa izgradnjom planinarskog doma. Dom je namijenjen, kao što ime samo kaže, planinarima. Znači, do doma se ne treba dovlačiti sa autima, niti probavati, niti želimo to da neko dolazi sa autima, nego da se dođe pješke, barem 10-15 minuta da se prošeta i da se ovdje provede dan popodne u nekom baš planinarskom stilu, ko što priliči za planine. Evo, do doma kad se dođe možete popiti, radnim danima se može popiti čaj, kafa, sok domaći, pivo, rakija. Za vikende uvijek, svaki vikend je spremno barem 2 jednolončnice, to ti je obično i grah ili neka čorba, tako da se može malo poduprijeti, pošto prek sedmice nema dosta ljudi, pa ne kuvamo, tako da nek si ponesu sendviče. Mi se trudimo s pomoću volontera koji mi dolaze iz cijelog svijeta da držimo dom otvorenim cijele sedmice, cijelu godinu. Sad, ako su baš neke neprilike vremenske, je to bolje da se nazove, da ne dođu po kiši ili po snijegu mokri i da slučajno dom ne bi bio zatvoren. Inače, više manje dom je otvoren, a za vikende je 100%. Evo, pozovite ako možete naše sugrađane da dođu i da uživaju u ovom čarobnom pogledu na Sarajevo. Evo, pozivam, dođite, šta ja znam, da provedete fin dan s djecom, prošetate malo, izbavite se iz gradskog smoga i razbistrite glavu na planinskom vazduhu.